Чуваш енре шар вадырвиші бенетла сад пахча. Шеремвиші бенетла дача шутлан задырать. Вазинче тәрлі жемеш туза илегензем, ял хужалық тыдымын адалановне де видим гюрейші. Шанбада сад пахча жүзіне тәрев гүмелі мезіне де анлылатмалла. Палыртыры Чуваш республикин ял хужалық министрі Сергей Артамонов шар жинче ішлеме комыллаган зембе ергелене тер булура. Шурхи тапхыр ойхерде ишлеген земшінде пахчажы земшінде херю вохыт. Шак кенбе ялзинже бурнаган земши шмар. Холачынны земдегі закланайшы. Республикара сатыца бұраган зем шичырытла юлдашлығы жұтлан задырать. Вазинчен шире яхынышы шыба холазинче вырнайшна. Олма жирла пахча жимышиден дерегензен, шивычыйды вызыне татса барастырлевбе, терлі министерствына бірліштерзе әйшушкыны землергелене. Кажал бұшласа сад пахча жызен коммерциялы мар юлдашлық ізіне, инженерлі инфраструктурына адыландараган тагаксыне саплаштарма субсидия бақсағуна. Вызыне республика хыстынчене уйырыш. Чуваш республикин ял хужалық министрін парема шума Инна Волкова галанадырых, хальгева хытра ведомствора сад пахча жызыне таревгюмели пачалық положывызы проектне кадерлезе хуна. Он баш алды жылзыне юзаны чухне усу курма боля. Канашлора ковакшула мшив электричество проектчестен хага шинченде сумах польджа. Шакнаш калдыл булузым хыщан чилай ыйду хураву жымланать. Положу мелезыне тадахта анлады бар теры Чуваш республикин ял хыжалых министра Сергей Артамонов. Республика Галарм Вали, Юлия Дюкова, Милена Алексеева, Игорь Зверев.